Канал Алимы Шамильского района представляет. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيريا بشخدر الجماعات قدرت رهوباو هاب أورك جندجاني هابورب ربيع الأول مصر أورك هبي شروخ اللسان لجي سيب مسجد كراهون جماعة شروخ العقاق بدرات شنوغو الله سمجد هذا بركة شيء هني عقاش هبورا هبازنيجي كل باتقي هبورا رعود الشمبونيجي بوتشول الشمبونيجي جندير بوتشر خلا الشمبونيجي الله سيسو هبورا الله سرلو بجيب حق يجي الله قبول هبون أخيرا تلدا أجل بجيب باتقي عندي مسجد أبو الجو الله سروخ بجيشو مسجد وياشي أسلوغي هب الله سهول العبادة كيبوغو تقصبه جندر صلاة سلام شيء أورك عليه الصلاة والسلام مدينة البشارة مخش جند سحبور الحوت أبازو تقصبه سبوغو أورك اسمشجيت بازي بابيخي جندر جو كورال داشون جندر جو كمك داشون غش عكاشي جهابون هب مسجد بايل دقي مسجد بان خدو سينيم هبول العبادة تلدقي الله اسكي أورا بسو عليه الصلاة والسلام حديث أزجنيس هسي زيج هبولوغو أبنا الله القرآن دا أبولوغو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر حقشن قويل الله سو مسجد هوراليلغو أي جودت عبادة الله الله سمجد هراليلغو وهدينغو بوتس إمال داشن باليزي عكاش يبون كمك هبولين هل الله استجي بوجرال الله سو أخير قيامة سقود جي بوجرال آدم وروجيل أبون هدين صفاتهم مغو الله سجازي أورجس عليه الصلاة والسلام أبولي بوجو من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة شو تشوفون يجنس مسجد بان الله سيدا خيسي الجنال ده هدينا بغو مسجد بازي بغيل أبون سويجي ابن مجاهد سميت سر رواية هذا بغو هيتينا حنشيدو روخ عنا السب مسجد بان بغو لن أي هدي عنا السب هيتينا بانا نيجي الله سيسي الجنال ده بغيل بروخ بازي بغيل أبون غوش إساسون عمير مسجد هوريال ده قارتور السنة روخ عنا لبما خش كذا أسكو بقول تبتبع أبو الباسوق هنيب تنجي جماعة المسجد كي قاريشون سبنس كتشيبور ميجاني أونار المسجد كي بكون كودية مسجد وزي قصلنا جماعة دوبك ألدا رب الله استو سبب رئيسارو لكوتس جدير غروق بازي جيسي كمك أبو لكوتس بيتسون أبو لوجو دو مسجد بالا غوتسنجي ناشا بيجي كون باشتر حالان زمان از حق ایگی چون غب گیت سه بیتلون رو گوادینا بک عرب تیگی غب مسجد بازی داد شوهر غوت آدم سرا چازگی سناشی کالج الرئیس شورا خستنگی دنده کیچ ایل ابون اتکاز گهبون هغادینا بک عرب جماعت سونو خستنگی تو سوارو چی اونو گدوی مسجد هاده جماعت هاده حکتو وعزه بیلی جنسا روزمان خویر دیبیرا سوخه ایزنو گیبوسون هم مسجد بعضی عکاسی هکتو همیزه لابون جماعت عکاسی زکولی لابون هزول غیره بعضی جماعت هسی و عذابی اونو گوتوت آراوچی هنی هبون شیک و عذابی هبون هنی سقاطی و خندال دو دیویر است اسکو باچ اونو گوتوچی جودی لهانی هم مسجد تا روزمان بعضی همه واچ اونو چیگی گوریل هر شب گو اون قومت آداجانی چونو خد کلیل جو کنانی هنی روزمان بعضی توکا کولاریل سو شهرالده اینگی کوات اون بکن ساقو تو روزمان برچ لگویل ابونجا قد هنی و کرنی روزمان alde الله اسکو باچنوک اینو گیل هباک آده هبو عزاگی جیدی هبو را بک امو گیل هم مزگیت وزه جین ست آده بو سلو گیلگی ابون انت ایلا خدون ایلا اون خرج گی هبون هم مزگیت هفصد بالا بگویو چی است سو هبو را هبو عزاگی خواه الله سریچ ازبون هباک آده هوا چی هلهدينا جوجو الله جيلو رخصار الله رانجي عولاري شغل رخصار هني سبعود سزقي كل خيبات الله سن سينجي
غب عبادة بيشون قربو جب شهادة الله سخدو كاكبا إلى أمبوغو إسلام ركن بزول بيشون قربو جب يجيب بخويد هميز كلب جي ام كاكي بوغو بسرمان چيستا كي بسرمان غوريو چيستا هوكتا باتاش هابدب جي ام كاك بوغو قيامة سيقويت أتسبي الله زندسون حساب هبي بايري كلب جي لا غسول كاك بوغو هب كاك بيت كانني تسويجي دب هبورا بعمل عبادت كي الله قبول جي هبولو بوغو كارل مقصان صلوات ده هوكتو جي تسوي بيچابي قانتي هبوت أستخدون هبولي بوغو أما كاكيدا جاني جغاس لبات هماني تسويجي دب حساب سؤال الله وسي زحمت هبولو بوغو هب كاك كي الله سيجي مسجد هادراجون جماعة هذا بايش أقوى كريتي كذي هبولو عليه الصلاة والسلام أورجس أبولو صلاة الجماعة جماعة هذا بارب توكاك تفضل صلاة الفرد ب27 درجة جنسا جندا بارب كاك هذا سق قلوان كونو خد درجة شرا خدسيك أرابو جدا أبو تو هوانا وشون چیو کنو گو کیدا گو جماعت هذا كاك وروهونا جماعت كاك وقت سبوت چیز بیچاره اما تو قوز اده حوال گیراج کن حبلا سلحق طبالا گو جندیر اول بوگه مسجد هذا جماعت هذا وجه قامت کی هبون کیم بگو ننگی جو حبال گیت اوید اون غو چی بکرونو گو کاکته غوبت اده وستری کنو گو عدم الکاک کی بان وجه قوت ایراج اینا هلدا سخدو جماعت هذا كاك برش لقول لأبون سويجي دب أول دبوجي مسجد هذا عادي غب كاك جيجي بامباتي چوكباتي زري سويجي لقي أبون سويجي مسجد هسو أو سويجي أول مسجد هذا بكيرونو قاوتشي دوباجي توبيت أماتونو قو كاك هذا دين سابقون خو مسجد تيرونو قاس جماعت شوية خاص تلدا هب كاك كي كيسة كي بيجو بامباتون روخوي شرو چي هنجي هب خلان تو كيري جنسا بیچالر لگه بون قلان کنو خطبان مگو چیز جنسا وارد بگولی که بکن مگو قلان که کنو خطبان مگو هر سردو از مکش بیکن لغستا کوتا کادا چو جنسا بات سولیو خدود سری اون چامزا دا خدو عمر غب چو بات سولیو بیکن دا سال کبون بات سول بکری زبون خدو غزه قلا رو گو همی غصو چی دنده ها چونو گیلا دود سهب چو کیعن بات سمانی گیل من دوزده خدو غلاریل دول كاك جماعت هذا براوغي من دوت سگو دویگو براوغي دارم خلان کنو خجین سگو چوگو فرزبانا نگی جماعت هذا براده غصو و باش شخمجو عثمان أصحابس بيتسنو بگو رضي الله عنه جين در عنيل عليه الصلاة والسلام أورد أسأبه من صلى العشاء في الجماعة شوي شروبني بقولك جنس جماعة هذا بان فكأنما قام نصف الليل هيو چيوغيلا باش شد بسردو عبادة دبورچ دو چي استريخم ومن صلى الصبح في الجماعة شيو چيوغني جنس روحالك الجماعة دبان فكأنما صلى الليل كله هيو چيريخني لا أجر وحرات خش وبرا بسردو عبادة دا كاكبالا جنس تويت رو چي استعب أورقس كأنبوك عليه الصلاة والسلام بيشو منافق زوازي زحمة كاك بقولي كاك بوغيلا أبو وارو هالك وقيل أبو هدينغو أورقس أنبوك عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما هب بقولك كداجي روحالك كداجي بوجب أجر كلي هذا خالب أني لا أتوهما ولو حبوا هل حقيدا خوشتون كورا ذا شيء هذا خوشتون جي هب كتيرات كنا لهذا كتيرارو عنيدا هل لقوا خدوتون أورقس أنبوك عليه الصلاة والسلام جندري لخدسين سن قصد كليلا قامت كي هبون كاكبايلا أبون جماعت هذا أبي ذا تشي إمام شون جت سويتون سينجي جيوجي لخدسو كمك شعير جراتشون إني وكينه غب جماعت كاكتيرات إنشل شنا شعازو تاجي شروق بالحدة بكينه أبو هدين سن قصد كل جندير أبو مجا أورقس عليه الصلاة والسلام هدي عن سينجي أورقس جماعت كاكتير خواد يسلك أرقو رجوبو مسجد كي هشلي عود سرابو سنجي جماعة هذه راجع ناشون شلب كليجي خاصة موجا الله أما غب كاك لقد نشد بيكولا وقال الحمد لله مسجد هذا يتصيبون روجو سنجي تصورس تصور مسجد بكون سنجي باتي شلوني إيك إشار شبالي الوقت أجي روجو أول مسجد هراك كولا روجو شهر از دتصيبون روجو غب مسجد سيك أرعان عبادة هذا كلام قارجي غب كاك باري سنجي حضور هذا غلق كلام قارجي نسلت سنجي هلده همت سوریز زمان شو بگو
Har son bugo neşe çahya çaz çünkü kakili son abun tsar taraf. Çünkü do kapur zabazo gibi ona hajiju son oda tsar tole badat. Dozo ona dünya oda khur khara. Neşe İslam'a şu avaragas çünkü çango son oda tsar taraf bugo. Habila çünkü paşmaşlar son bugil abun taraf bugo. Makkaba khara son ila taraf bugo. Hicra avra son ila taraf bugo. Hedingo çünkü usvatul hasana çahya çazo gibi geçu. Got ise bu karafson zakat hasıl son ile abun. Emir zakat hasıl bitsana. İsana son kakil son bu ile abun tutar geçan. Rosa bas kissa kilego. Hatta vakil zabit alab geharun. Hezuka egzamin gibosun. Her sengi rosa başelit ana. Cemaat azda bit on kak bazı maslize. Kin kak bu kuleb. Sengi kin kak ise köyüne koleb. Kakil ruknu şart şi buge. Şibas kak koyza buleb. Şibas kakil kilitsik ina buleb. Çünkü hedina kinnem negi kakida khur kharab. Masala maslize şaza bize. Hedina qalqolo bugo. Misala şeba çun avlo bugo duba Sukhakumsk şaharalde khon. Karab jo bugo isana sonas. Objiba rukhul qasheuna rugo vakil zabe. Rokhogi kutun salam gitun jarugo pulana çayı. Çünkü nojor kakda khur kharab sual batamani. Tem nojor bitsize. Kakeçulu kuts bihiza bize. Kakbale kuts bihiza bize. Nojor sakin alham savule bale. Eslo halek kedaraç ara çayı rugile abun. Jiba rukhul qashekwadun edin halq yabulo bugo khassa ulu khabas. Hedin araç onu göl çores bu geçiyor sonra kole. Hada uçi çünkü rosulki tsar aravres bu geçingi. Odina uçu onu go hagal çiraç armakhas. Gozul khas murad bi goz wasi bayan hurmakhas. Çuah khunma udunu geçiyor bakalım. Vallahi lan bu göz hancenil cindir. Allah astat seybaçini uzru khutiç ilan bu göz. Ya masjid hazda bit sanil. Ya uzmana da bit sanil. Ya gazet jurnal da bugil. Televizyon da bugil. Jatqa cendi khiro. Khore giraç unu khogi maşula bugil. Meter Allah sebe kakba yaşu. Jagas yasul uzru. Cendi baçte res khutiç ilan bu göz. Hedingo hisabe nerese çahya çazu. Misal do bakş khot odiyas. Odisa siru. Buynaks şeharalda. Do masjid halde se dande kheze khot hamugo aski. Sada khuk arav. Jindirgo agaravas aski. Do sengi agaravas amugo jindir khayla khajigi kakvane ila jinsa. Bakş khot odiya masjid tasuk alta kakvarav giukon. Jiule hani balanu chelila duk. Mun kakki banaç elevit unugo masjid halde jani. Hancet Odiyo ki balahu şunu getirdi ki ebun havasas khekko bambugo kak. Khekko kak kimat adu sunaç indal. Odiyas ambugo asadutsa kinile kak varab. Hadi adni balle ambugo. Hedi an khekko balijo kak bu kunari siddal adu sungi un. Kak kiman aç elevit unu goji hani balahu çeyle ki ebun. Ne khogi majgit halde ki un muhkam go kak kiman aç ineam. Hada bak ada balahu şunu bak şok odiyo. Hedi najo go kak. Çünkü o kakil kak bale makhas. Avaragas amlug aleyhissalatu vesselam jindir ummata şulila igo çivakhunila kakvaze adebalaun hezul ruku'gi sujdagi restara bukunila habule pişagi kakil ama hep kiyasogo kakalda hoktor rakşalda gizobalazda gökçana sebat aşi bukunila abun hisabını rötsat adebalaun kamil go ruku'gi habulu go çoçiyas kiyasko harestara sujdagi habulu go Alhamd gitsavlo bugo. Atahiyatu gitsavlo bugo. Salam gitsavlo bugo. Amma kiyasogo kakada hoktabat aşırı bilan bugo avaragas aleyhissalatu vesselam. Heşli illaşi. Heşli illa bugo rek eşlu gibi huzur. Kakvali mi khalkina pikriya da çiyaz kakvali mu kara. Şib kivi ibi'um. Şiba da uğula goyez kakvali mu kara. Hek ibo joda hoktabu gibi aşli. Huzur ile abulim jo. İbn Recep Hanbali abun kuliya Allah suali giyuk ana alim giyuk ana hes abulu go khushu ile abulu jo hebu giderek eşlu gibi so khassa tamakhli erenli Allah su kahin qurak beki Allah astarak khurhi kakbalago kakiltsingi Allah su fikri habi şiddet sebebi ekhetunu gev singi Allah sabka qabul habi onani metet qiyamız qod haso cevap jitsa kin kede Hedin rak beki, hebrak bekhanan ile kakil, hebrak adanak
heb rak khushu ade musonani helda gona khlugbi girusunila kakbala golugbi ki Allah se helya de rusunila hekli bishum qodiyab sabab ki Allah saybu gila huzura segi khushu segi sabab Allah saybu gila bishum qodiyab Allah sayalde insana çanani hev huzur aldagi khushu aldagi vachunila kakishki sogida ada amal azki khadus segi heb khushu aldagi huzur aldagi kakbaze insana çune sababa kakballet sebe heb kakil qadru adet ad urgi bugila heb kak bugila Allah asu giwachun awaragasa mi'raj aldagi vachun duba ad haburab abru bugila ummat alat atura farz bugila heb kakil qar heb mi'raj alde awarag giwachun enit at hayaldash michnu bugila kakil qar hedingo kakbale makhas o kaki haduri kak ahra ujada sabo wa hab kak ahibugo ju Allah tatseve ekhetize zaman şarab heşli ahibale bugo sengi kake çuri alda asko kijinsa kake çuri abule hab kake çuri shiba shabulo buge kak vallet serare sunatav o kak rak açazi bukine kakis Allah seve ekhetize Allah seve ekhetun kak bu hiladet seve pikri abi shidet seve ju ekhetunu ge shibri sabize khembuge hele hedina insanas jugo qaçay hedaşı vaçuni rak Allah sta burkim kakis hedingo gob kakbalago jindir pikri pikri zahabu joda senik ashibugila majgit halda yagi cemaat halda ustum bugila kakiye hedingo gob dua habuli makha alham sali makha غوشو معنا بیش حالی رو گونه غدت ات پیکری بی مگیله سجده ها بولی عوج است بیشون انسان الله است اگر شده بعوج هلی هب سجده ها بولی عوج مگیله اولا گستی ام مگیله علیه الصلاة والسلام اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد بیشون انسان الله است اگر زمان هب الله است سوی سجده ها در زمان مگیله ابون هلت ات پیکری بی هدینگو خالد پیکری بی Avargas Abulugu aleyhissalatu vesselam uzkurul mavta fi salatik dut söyle durgo kakis mungo khoy khunuk inak alışıza beyla fa inna racule iza zakara mavta fi salatihi insani lakha jindit kakis jinda khoy estarak alışanani hetsik on reqarabugile heuchi kakis bertsengo heptobit ize ve huzur de vachi yukine hedina savab al shay Allah şahadaki insanlar çünkü hep Allah kural çazunu hukuka neşet sıcağa değildi abulat tariqata sunu khili abun ahlu tasavvuf sunu khili abun hez maştula hezu tarbiyada otletçun Allah insan Allah şahadaki vaçuna Allah seçlegi neştekine zuk tavfiklegi velhamdülillahi rabbil alamin. Hani sual gibi bu Ruku ala savur khon sujdai alde inago nisher hete kwer tot sebekina b'odok sheze koleb hesu tartib shaze boktumogo duadul amanat. Ruku ala sat ade giror khon sujdai alde unago serena kabichwala khadu kweralchwala khadu nodogi khawagi tsadak shola odor. Ona kabichwala gogi sebekun karana tunkiza bize shik abugo. Kodiya manzil otoyochogo. Sebekun karana tun kizamda khadu mekhab khadu karana kor khadu mekhab khadu sengi nodogi khawagi shuna sujda alda sadak shuna nitsina kabit khadu kor khadu nodo hedingi beoga habrai onni balnitsa yalda uzi habuluchi bihinchi ugo bokilan çocuğu adam i hep hat udasheze harize glava yasta haqiqatalda shar'ada reqon bihina اینی کولا بیخینا تختور زوزوخه موچه روچه وزوخه خاص کو عورت بیخیز کله قدر شربک اصله روچه وز بیخیز زوگو روچه بی تختور زبی هل روچه وز هوکساگی بوسومانا تختور زبی بوسومانا گوره چوجو عدم ده اسکویه عورت سبیسیده چوجو عدم اصله اینی اختیار هچو بوسومانا تختور یگی حالش یگی غوی کپورای چاق گله بالای و اون تو مخشل سالی زنگی غوشو دراز دراخی چه چوگی دا Toxtuzda dugi mexasli gurunani. Hadina tsingi uzil avli bak alda. Qob gormadagi koradagi bat shunju guru shuruchavazo qatqada bat shunju go odina bak alda tsingi vrach shuju adam ikinere qaral gibu shar adat adab gibu. Neset sa abullah ilmu bugilak igo bataya farzul ayn di farzu kifayat ki. Ay jiwo chiya sa hazet adab ilmu gi
جماعت هذا هكذا سويست شاني علم علمه هب جماعت هذا هكذا سويست شازي كل بعلمه شاچ کو جماعت شو مگوننی جماعت کو منا هذا خوش بودی لگه ام کنات اکازدا هب رو چبازو علمو هشو تخت خیال خود خراب هزو چنگی اون تیار خود خراب عورت هذا خود خراب هب علمو رو چباز داش ای رو چباز دوکتسام هب جو فرض عین کولا چنگی глава اسکی глава گورل چوگی دا بهشو ترتیب کدو سزگی هشو گوگل گهریز کلا کاغت خوان چنگی چوگی باک اس تخت زبی احول عادت کی مکونا هدینات علاب گهریز کلا اسیاما وریز کلا چاه خرابی خاص اولا کی قوگو خویش کاکی کیری شولاریلان هدینگو آناشا و قلیان گو حیاسو کیم بکنه چنگی آناشا گی قلیان گی چوگی دم یکینا گو شرط حرام هبورا بجو گو چنگی که قوگو قال کاکیل کیری شولاریل ابون کاک باچو گو تیزه به هولارو چنگی فرض بگو کیم بگونی گیت اوبیت از کولا هدینگو نسیده سالا خدو قلیان بول حرامک آداوارا گست ابون بگو علیه الصلاة والسلام راجی حلالا بگو خنشه کنازه حلالا چنگی راجی کنان خدوسا هسو کالی سبب خونیم مح بگو چی هم مح کن مجگی تا بجانی کاک بازی اینی بهیلرله هسی عذرو بگیلا جماعت تا اینچو گرو خوچه هدینا قمود اکازا نجد صلاح خالیان بو حلو چیه سا راجی دو محنی چو گیدب تعام کنان اونی جو بگو خالیان بو حلو چیو گو دائم گو جاقت بو حون تو بو حون خزک ایگو ساده سنا قاگی بو حون کسینی پچکا گیشون جگی بو حزی قاستا دگی بو گوچو کنه ایرگی حرام بخوا حالا براجیش ودم حکومه گی بقاس حالا براجیش حرام سنگی قلیان است کیم بکنه یا کلیه سورا خاسکی چوگیره سورا خاسکی هدینه بو حکومه کنه هدینه مناهضستان یک اصلی کلا قلیان بو حلو چیه سو سنگی تعالی دجانی حساب برما خاص دوله چیک است کجا سود اخدا قلا بگو قدسی رو سب انتو سیاه دا خوب کودیا مناهبرو چیکو اوگیله چی هدنه بجاست سومیز کلش اینگی عیسی نمونه هذا دائم شیگی کلا بگو سو کی دا بود از این چوگو دائم سنوگی از زمانه است هسو روح بخیاده از بحین شیگی بگو عرق بیت چون شراب عرصول صدق حبیز بیهولیش هبری کنیش عرق بوك أتسوي كده حرام بوت كده شنط الله أبو رب عرات هب عرات سيجيو قبيت أنا بكون روه شاي درام شغله روي بقى نجاس جبيت چیزه شرط حرام هم بگو حرام جبيت چیزه که حرام هم بگو جا قدیت عرق أتسوي سبيت شنني وشو دي شنني عرات قب عرات سبيت هم دون بكون روه شاید آدر خون عرض بهت ارناقی کنانی دارم خیلی کتر شروط اولگو بعد صدا و حلال و عدم از المفاعل بوده جندیل بهت ارهنا بودی نجوبی چیزه جاتا دیر خروقو بوده بیا تو کرده بوده عرق دو شیشه توی است بستگی بسون بکنانی او چی است خوب دی بیت سیل شرط ابولو شاید خوب بگو حرام ابجو و شو مال خوب ریکون رو هنجی خوب شرب عرات استا جندیلی لکیزه یکون از خود صدقه دی خیرش و خویزه بلو گیل امون جندیل عرات خویزه بلو چوکون رو خوب هیچ خوب بایتو موادری خیلی امون بسر و سنگی مصلحت بگی بلوخ بکا ودود نبک آده خویزه بیدد ساگی غنبو خیلی امون رو و دین بسر دی پده بگی بک آدستوری زبید امون هدین شربات کنانی کیلی خود چیه سبک این رو اما عدم از پده بک این وارد سوداشن حرام جلو سریک اسیز کولا رئیس بکن خیلی بگونی قبول چه بود هزینه کولا. چوگی سوال بگو راستال چوجو یالدگی راست استگی چوجو یالدگی هرتاب بگیم ادب. انجام ادبال شغل حریز کل ادباری چنین کنانی چنگی تو مجلس که اینا رو خوب کوابونانی چوجو آدم عادت ادب بگو راست است متوسیزه کی انجام دی بگی چونانی گهسی متوسانانی الله سنگی هسیه دو اسیاتی فرعونی متوسه واسه طلب کلی هسیه طلب بگو راست است گیت ادب بگو چوجو آدم خیزه هسیه نفقه چیزه بیزه هسیه ادب آدشون سنگی عدوی عن هیولاری هسیه الحرمت خیزه بولاری قاعده آده هلده خون سنگی معاشره بیزه راست است گیت ادب بگو چوجو آدم آده دیر ازنو گی هیچ اوگو دیر ابلاس قاطعی یچانا ابون قاطعی اینی اختیار بگیش دیر چوجوی است هیچ او
Çucuğadan ihtiyar hiç o rosas iz nokta çönü rokası yapsın. Ebel isusa yaç ele abunanigi, çögide zit ananigi, jindirgo gore rokasa zulmo da snit anani şifha wasabile. Soya rokoyin çogo atak, jindir ebelas instagi iz noktun abun çucuğana sıfatiya khini ihtiyar bukune rosas patiya kongele sazan bugunani. Madu Allahs da'aba habula bugo nuhtesim eze tola heço. Hes nuh qalid habula bugo nuhte kanal son nijer botsi i Хватизе тола хечо нухтасан. Касазе дебирос тола чара мехас хесух тинит амуло хечо. Ботлена хеси хукму кине букуним сазе. Хеси хукму куна нух qarid abro чиеси буги хукму хепсехезе нуш дебирас асхурия эс баян абиле иншаллах. Ринада хоктоб касале чаазе рихим бихизе хабуро чаазе кина муна букуни. Со чаазе рихинге хабуlo bukinago. Rihint ad habizet adra qilsiniga sharas ixtiyar qolaro. Deshda raana ni misase di boktunugo deliwasase choyas abize. Di raana ni fulana o madu alas hudulas hey goyas abize hezda uje qasade chilit unugin. Hezda saniya un yaguru abun. Jawab şöç an zamana adwa khuniba qala qasade siniga ixtiyar bokunaro. Çotsa da hokto rihint suhara baqada hokto gi on. Яги роста деда хопек асайге боли хиби харачазе Allah asıl kudiya buna buguha. Di boktum bugo din buge çocuğu yaçini be las abula bugo savremenlere takay buge yadan yaçeyla. Belas o kişiyle int amil belas int amil be ulşi bak Allah. Belas o int amil kida go behula ama ebelada vertsen bu biçimde bize ihtiyar bu konu. Nesede bazar hiç onani o ebelada asko kasan neseka adapte kirlan kanani o ebel yani kuli aday ebel asuliyat kudiye ebel sengi emen ebel asulat çünkü de bagas godma çayık asazarun vertsen bu ebel asurak ode hep izabun İslam asultsen geret ve bu geçiyordan ya çın olasın bu ge payda bitsun hedin habile şik abugo ama hedin ki bazar hiç ogo Çocuk o yaşına öyle ebel geçanani, savrimenli yaşına o geçanani, batsada niyet ki havun, savrimenli kâni gonani ki, çünkü İslam aşkı gibi tüm bir tane nokta yaşına o çocuğu yoksa harakat ki bakın, Odini adan yaşanani ki, o bir tane nokta yaşanani, soçi bir tane nokta öğüt eşu kini gişele koğuçiyesi inşallah. Rokol barab cemaat, kak abasa, mazgit aşkı barab cemaat, kak, kiyan xiliye buge. İbadet hazu, Çünkü avaz ibadet al-khub xinarunugo bak azdagi zaman azdagi adam azdagi. Misal sebo samani adam azul qadar nusko bugonani roqobale masjid hadabale zul khogo chiugonani roqonus asko bara jamaat khiliya bugila bugo trekhalda. Amma dobnus hago gibat şu masjid hada anani masjid hada bara khiliya bugila amugo bak khalhabun. Masjid ile avut Allah suluk khalabun. Zamana surak ki bugo edingo. Duba harama surak kalırgi. Duba baytul muqaddas surak kalırgi. Duba buge masjid hazdagi. Hani barabgi. Yagi zamana surak khas khiriya ul khoyaz ujaz barabgi. Odina batar khirasi bugo. Roqoban masjid hadibazi ini koç oguluzul bugo uchiyas. Roqoagi cemaat hadawa çotezi beyler roqakak. Farize al-kakadda tsere ve khadur rade lissunat al-kakadul hikmat ve kiliyesul haqqa şazi vokil abarkala. To farize al-kakadda tsere khadura lissunat al-ratibat al to tsevsel irgal de hebugo avaraga sussunat. Aleyhissalatu vesselam avaraga atçun hoktosa teçogo harun lukarav ratibat harugo el. Ezul hikmat ki bugo tsere ralezu kakta tsere ralezu avuli bugo o kak balel de sebe rak qaçazi. Misal se çocuğu kuna dünyada çünkü ruhda maaşa yaşamak fikri alda. Hangi bir o kak vazı kılmak o kakisi ve bir konu fikre bir açmıyor. Söz sunat bank igoban gori hizar sunat alada sun o kaki haduri habun rak qaçan huzura de baç inabun haduri bu gotso hikmat. Serer alizu. Khadur alel ratibat azul hikmat bu Dobrat kakis jani farizer kakil jani saç o kara jagal şigalat
мухтанши кумбатанани хебеци савашун колого хебацизеха хецинги чуризе аса иневли савашун кола хадурали ратибатау цинги как бараго салам шурого парта махун ичобу ине цодахаш його как барабат ала шалхон соратибатван окчун хедин чезе савашун колого цинги озул килиги аварага сусунат сунарабги алас цинги бараб какил кили алас ташалаха хасабун хадиасаб qadargun yetu kili chili abu nishid abil savaro цинги хузур алдабан рукушат обан бараан килицик арабги букона алас тawfiqlegi walhamdulillahi rabbil alamin. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наш канал в YouTube.